خب بسیار درود هموطنای عزیز. امیدوارم که یک شما خوب باشین، صحت باشین و سلامت باشین. بازم بنده کمی از همون سالهای گذشته کارهای مردم ما بالای سر یکدیگر و چه ها انجام داده بودن، چی کارها کردن. کمی در هم باره باز بگیم که چی کار میکنیم، صحبت میکنیم به همراهی شما دوستای عزیزم. اگر که شما تیار باشین البته. ما در 33 سال استقلالیت چی به دست آوردیم و چی از دست دادیم گفتیم دینا در همین مسئله صحبت کردیم. متاسفانه صحبت آخرش قطع شدم، تستر قطع تمام کردم، گفتنی ها بود و امروز باز بالای همو علاوه ها باز بگیم که میگیم ما مردم تاجیکستان نمیفهمم ورودی به انسان های بگیم دعوا از مسلمانی میکردگی انسان ها، ما مردم مسلمان، ما مردم با فرهنگ، ما مردم با مدنیت، خلاص بگیم همون تمام همون چیزو را اگر جمع کنیم و دعوای همه ای نداریم که ما هستیم. اما انا سال 90 ما گفت برادر کشی، نگفت یک خیل فیلسوفایی که شیرین کده میگه کو سال 90. امروز یک انسان قطعی صحبت داشتم عیناً همین مسئله دا صحبت کرده موندیم. کوئی انسان در قرغن زندگی میکرده است و بگیم بعد جنگ ریزه میشوند، میبرویند میروند، بعد همو خانه خودش و خانه اکش بگیم که یعنی به نام و نشان گم میشوند از قرغن. الان دارن مثال گیریم میترسن که همون چیزا بردارن که بگن که اون خانه ها از ما بود، ما فروختگی نیستیم، خانه ها را شما گرفتین، خانه ها را. ما در اینجا نه تنها خانه بگیم که عروس ها را که به یگان شک شبهه گرفتن، غارت کردن، مردم تاجیک غارت کرد، تاجیکستانی را و بیرن از این بگیم تاجیک خانه شا گرفت. چقدر بگیم که خودی در قرغن خانه پدری من بود در اوجا بگیم او خانه از رفت، یعنی من اینی قدرش نمیدونم بگیم که چی بود. نه که ما در اوجا بدیم رفتگی بدیم، من خودم رفتگی هستم یاد دارم. خانه از دست رفت، یعنی خانه ها اکثر انسان ها از همون چیزها آمدن و بگیم که خانه های یکدیگر، خانه های مردم شهرنشین و یک انسان قطعی بود که بگیم خش تبار خدمان بود، نزدیک به خدمان بود شخصا. اکثر بگیم ازبک تباری که در شهر زندگی میکردن، قلقا و دیگر ها بگیم خانه هاشون از دست دادن، از اون جمله تاجیک ها نیست، خانه هاشون از دست دادن و تا امروز اکثر خانه های تاجیکستان که بسیار فروخته شد، داکومنت کرده شد، قلبکی ساخته شد، با دیگرها فروخته شد، دیگر کارها کرده. این خانه ها از طرف صاحبش فروخته شدگی نیست،
یعنی که از طرف صاحبش کسی کشیده گرفت با زوری با یراق و چی از این طرف باشه چی از اون طرف باشه، یعنی سر بلندان خانه را گرفتن و بگیم حجت گذاری کردن، خانه ها را بگیم که فروختن با دیگر کسا و این تاریخ این حالت ها بگیم که تنها در ولایت سوغد نشد، خیلی در داخل دوشنبه هم امروز بگیم که اکثر خانه ها کشیده گرفته شده هستند. کدام اینو بگیم که خریده شده نیستند، یعنی هم خیلی بگیم کارها شد. خلاص این تنها یک منزل زیست بود که مردم بگیم اینقدر بگیم کشیده از دست روس ها گرفتن و زوراکی و از دست دیگرها کشیدن گرفتن، خیلی مسنی ها بدن. بعضی انسان ها برگشتن خونه شون آمدن گفتن خانه من است، برای خانه خودش کشته هم شدن که برآوردن سگ واری پروندنش که خیلی گپ زده استی خانه ما دیگه جان تابگی زنده برا زنده بدگی در شکرانه که یعنی تاجیک بگیم توی درجه تاجیکستانی را اگراجت کرده و بگیم مالکیتاشونه گرفت، یک دیگر غارت کردن، غنیمت گرفتن مال یک دیگر، مال عادی نشستگی زندگی کدستگی انسان ها رو آمده غنیمت گفته گرفتن، گفتن که جنگ ما میگیریم. نواب شیم ما در بگیم که 90 یعنی که گم میکردگی چیزا ما چی بود؟ انصاف بود و تو امروز ناموس بود، فرهنگ بود، مدنیت بود و همین چیزها را ما کلا بگیم که سر بلندانه مردم تاجیکستان از دست دادیم. اگر ما یک حکومت سالم می بود می آمد، یک حکومت سالم می بود، یعنی در حال این مسئله ها را بگیم که قفا می گرداند و بگیم کوشش میکرد که توزیع کنه و این چیزها را مالکیت مردم از روی حجت های کهنه از کی است از کی نیست بر بگردونه. خصوصا همین رو صحبت کردگی انسانی من یعنی که دو تا خونه، یک 4 خونگی یک 3 خونگی از دست دادگی هستند و تا امروز میگم ما میترسیم بگیم که خونه را گرفته بدن. برای چی؟ برای که تصورات مردم خصوصا مردم بگیم که مردم خوجندی که در قرغان تپه زندگی میکردگی، یاوان این طرف ها زندگی میکردگی، همین بگیم مردم خوجند نیست، اکثرش هم جاناشون گرفتگی هستن، مال خونه در دیگه چی چیزی داشتن اینو غصب کرده شد از طرف این یا اون گروه، انیقترش از طرف مردم کلابی چیز بگیم صورت گرفت. اگر که ما مردم تاجیکستان که بالای خدمون این ظلم کرده باشیم، وقتی ما مردم تاجیکستان یک دیگر اینقدر غارت کرده باشیم و تو امروز دوره ما به استانوفکا غارت میکنیم، مثال میگیریم عادی ترین چیز در پسردنیک های روسیه، تینج آبادی آزادی روسیه زمان خودش تاجیک، این هم تاجیک دیگر هم تاجیک یا هیچ نبودند، تاجیکستانی یکی یا دیگر تاجیکستانی چیکار میکردن؟ پول یک دیگر را غارت کردن بود، یعنی دزدیدن، چخیل کنم کیدت کنم، فند کنم، پول شبی گیرم، پولی را نتم. برای من سوال پیدا میشه و که همین مدنیت از کجا بود در ما؟ این در خون بود، این در دین بود، این در مدنیت ما بود، این در فرهنگ ما بود،
یا این در طبیعت ما بود مردم تاجیکستان. عیناً همین چیز بگیم که برای من بسیار وقتا سوال میشود که یعنی چرا ما تاجیکستانی ها این کارهایی که بالای خودمان کردیم سال 90 باور کنین من بی‌فرا نمیشم از این گپا گفتن، حتی که امروز دوره یوری در حق فلسطینی کار نمیکنن. لیکن ما همین کار تاجیکستانی بالای تاجیکستانی روا دیدیم. گرفتن خانه ها، بی‌رحمانه کشتن انسان هایی که مال خودش همه پرسید اکه خانه از ما است برآورده پراندگی هست. یعنی که تمام برای مالش گرفتن. یا که امروز در روسیه میبینیم، مثال گیریم همون سالهایی که در روسیه همین چیزها انجام داده شد، سالهایی که یعنی یکدیگر را کیدت کردن، پولا را گرفتن، دخترای خودمون، دختر تاجیکستان برده با امید یک چند تنگه پول در بیگانه ها فروختن و تو امروز داره نه قنق ریشا مونده بگیم که دعوا از تاجیکی میکنه، دعوا از مسلمانی میکنه، آوز کشیده گفت که همگاه با گلوتکش آوز میکشه گپ زدن ده بگیم که امروز دارن همین کار رو انجام میده. یعنی این در چی ما هست؟ باید ما این را پیدا کنیم. اول این سوال برای شما هم هست. این چیز این در چیزی ما هست؟ این در دین ما همین رفتار وجود داره؟ این چیز ما به دین آمدگی است، به خون آمدگی است، به جان آمدگی است؟ نمیفهمم. یا ما مدنیتمون همین است یا فرهنگمون همین است؟ این چیست خودش اصلا مردم تاجیکستان؟ ما این عمود بگیم رفتار داریم یک دیگر مونده، یعنی تاجیکستانی ده. ولکوس شمه مونیم او داخل عدل در آمدن، او داخل عدل در بزد کشیدن. من خودم مرا عدل بردگی هستن گورادل کلوب یک زمانه بگیم من قصه را نقلم کردگی بدم باریم برای گم شدن بالون بود. نه برای گم شدن بالون از همون چیزاوت بگیم بالون گم شده بود، از درابل زوادی کلوب بالون گم شده بود و او را خسر بچه شهر بینی نعمت دزدیدگی بود و ما سگرای کمبغلا را گرفتن جمع کردند بردن در اوجا بگیم و بگیم که او زمان بود با حالی نه ولی جنگو نه و تینچیدگی زمان ها بود. یعنی این نمودی که گودکا را بی‌رحمانه زدن که وقت ما گود بدیم. باور کنین فاشیست فکر کنم که گیتلر میگیم که فاشیزم میگیم، همون زمانی فاشیزم فکر کنم که فاشیستای نمود با پراتیونیکشون رفتار نمیکرد. یعنی اون رفتاری که بگیم پلیسی یعنی همون گورادل شهر کلوب در حق ما گودکا رفتار کردن که ما گودک بدیم دایرو سنگ میچیندیم میفروختیم. او زواد هم بالا دا بود، اون همون سنگ چینکو که ما مهنت میکردیم در اونجا. مهنت ما یکون دزدی پزدی خیلی چیزو نمیکردیم، ما کم بار میکردیم کم ازاده ای دایرو سنگ میچیندیم پول کار میکردیم. در گودکی مونم ما همین خیلی کار کرده پول کار میکردیم. همین همون زدگی مونن که همون گودک را ما را برده. باور کنین
фашисти намуд рафтор намекуна. ин ки буд ин боз ана ҳамун тоҷикои худмон буд ки хамайли ма қаллақ будам. یکی دیگر بچه‌ها تاجیک هم بودن و دیگر بچه‌ها تاجیک بودن. یعنی که این نمود بگیم که قدیما چیکار میکردن رفتار میکرد. اینه که فاشیست در پراتیونیکی خودش این روان نمیبینه، تاجیک در تاجیکی خودش این روان میبینه. شما представить کرده میتونه نمیره، ولی کو طرف شگاب نمیزنی. همین چیز در چیزی ما هست. شما از چی میبینی نمیره؟ یعنی در خونی ما همی است یا که در دیگر چیز، یا که این چیز مدنیتی ما بود، یا که این چیز فرهنگی ما بود. تاجیک خونه تاجیک کشیده گرفتن، تاجیک کیدت کردن، تاجیک در خارج ها اومده کشتن، پراندن، فروختن، بازی کردن. تاجیک با تاجیک نه در اروپا ساز میگیره نه در روسیه ساز میگیره. یعنی این ملت هیچ وقت با یک دیگرش ساز نمیگیره. من ندیدم همین چیزا که همین ملت ما ساز گرفته باشه با یک دیگر. دیدم همون یک نوار شب دیدم موندم تماشا کرده. همون نوار رازبور اروپا بوده است. چی بوده است؟ حیران شدم دارم خیلی تماشا کرده. تاجیک بین خودش در اروپا نمیفهمم. یک دیگر را پستویت کردن، یک دیگر را فروختن، یک دیگر را نمیدونم تهمت کردن، اینمی هر کاری که میتونن بالای یک دیگر میکنن. این مدنیت، این طبیعت من تنها در مردم تاجیک خودمون دیدگی هستم. دیگر جدا نیستی چیز نمیبینی در دیگر ملت ها عیناً همین رفتارها بگیم که وجود داشته باشه. این بسیار بگیم که بسیار یک سخت است، خیلی سخت است که مردم ما هیچ وقت با یک دیگر راست نمیگیرن. میفهمین؟ باید اول ما این مسئله را بیابیم که چرا امروزه بگیم بالای سر مردم امام علی اومدن یا اینقدر سالها موندن یک حکومت یا دیگر چیز چیدن هم سببش همین است. سببش اون نبود که امام علی زور است. سببش میدونین چی بود؟ سببش هر یک کماندان و گروهی گفت که هم گپا در دست یارو автомат بر اومدن گپ زن میدر اومدن در خونش تلپوای تاجیک خانواده هاش قطعی کشتگی هستن. خانواده ها در نمین هم کیلومتر یک جورای من بود، یک آدم شنوز گو همسایه ما را خاطری که یک بچهش قطعی یک آدم گپش میگریزه او را میزنه. این کم ترکه بچه اسپارتمن چوب بوده است. این او را میزنه پروست. شاو میوین مافیا او را خیش تباروش نشه را میزنن، میان میدرویم پولنی گولک زنک که برای چی تو ایرا زدی، یعنی چی بات در کوچه ایرا زدی رازبور گپاتون ریختنده. یا که بگیم که امروز ما اگر ببینیم اگریسیای مردمی تاجیکی ما در خیلی راه نقلیاتی ما میلیون ها نوارها میبینیم. خدای نکنه اگر یک آدم با یک آدم کنه، اگر پمیخ دادم اونا اینمی پمیخ بتا بسه اوجا دیگه چیزی در کار نیست. ما او چای ترا فالون کنم فالونی ترا فالون کنم تو کوری نامه بینی تو چخل مرا جقیدی نیجا رفتی. این راه هست، این پمیخ میشوه. نه زپادلا میدونه که یک تاجیک
یکی از یکدیگریش اگر بگیم یک کم اشتباه کردمونه، کم پمیخ دادمونه، کم یک کار دیگر کردمونه، تمام خدا زد. دنیا چپا می شود. ما چای طرف فلان کنم بقاگی و زوری و یا که خودی پولیس بولای همین سری مردم عیناً همین چیزا بگیم انجام میده. خاطری چی؟ خاطری که اگر یتش دارنده باشه، یک کمی بگیم که شرایط باشه، زورتر باشه، نمیدونم اولادش زورتر باشه، ماشینش زورتر باشه، او را چی گفته نمیتونه. اگر یک کم بغل خدای نکنه، اگر یک کم بغل یک جا پارکوفکا کنه یا چی کنه، اگر میان نومیروش هم میکنن، میبرن بالای سری او زوری میکنن، حقارتش میکنن، دشنامش میکنن. همین چیزی که در کار باشه بالای سرش میکنن. یعنی اینم میکردگی توجیک است. یعنی توجیک بالای توجیک میکنن. شاید اشتباهی بهمون تربیه بگیم یا تعلیم بگیم یا ایرا خون بگیم یا ایرا مدنیت بگیم، همین مردم ما خودش همی باشه. شاید چرا ما باری هم در این مسئله ها فکر نمیکنیم که بیست همین مدنیتی ما هم خیلی است. یعنی ما میتونیم یک دیگر را کیدت کنیم، قتل کنیم، کشتار کنیم. چرا ما بالای این کار نمیکنیم؟ چرا ما فکر در بالای این نمیکنیم؟ همون انسان هایی که خانه های مردم ها گرفتگی هستند تا امروز، چی در دوشنبه چی در قرغن و فروختین، بعضیات الان دارن زندگی میکنین در خانه، بعضیاتون اتوتون گرفت مرد رفت، فرزنداشون تا امروز دارن یا که نمیدونن بعضیاتون که اتوی شما و غیره های خانه را زور مزورکی از مردم کشیده گرفتگی هستن. یعنی ما خودمون هم کار را کردیم که ما را یگان از امریکا اومده نکرده است کار کسی، ما را کسی از ژاپن اومده ای کار نکرده است، کسی ما را چنگیزخان اومده ای کار نکرده است. سال 90 تا امروزه چنگیزخان در روسیه ما را کیدت نکرد، تیمورلنگ ما را کیدت کردگی نیست، زنای ما را برده در دیگر ملت ها بگیم تیمورلنگ فروختگی نیست، پول کار کردگی نیست، چنگیزخانی کار کردگی نیست. ولی الان دوران بعضی جوانای ما نامو نمیدونم مغول و منگول موران داری کردن مغول و منگول. تو مغول منگول گذشت رفت حاضرت کی کرده ایستاده است را؟ کی ما را احوال ده دخته ایستاده است؟ امام علی؟ نه، ما خودمون مدنیتی مهمی است. ما مدنیت نداریم. ما دعوا از تاریخی نمیدونم 2000 ساله و 1000 ساله دعوا میکنیم، نه که ما مدنیت نداریم. الان هم داریم مدنیت نداریم. ما دعوا از مدنیت میکنیم که دنیا از مدنیت از ما آموخت اون چیزی که ما خودمون نداریم. ما دعوا میکنیم دنیا علم از ما آموخت اون چیزی که ما خودمون نداریم. ما فقط خود تعریف کن هستیم، دروغ میبافیم، دروغ میسازیم. دائما ما دروغ است. همه چیزی ما دروغ. با دروغ تاریخ میسازیم، با دروغ مدنیت میسازیم، با دروغ فرهنگ میسازیم. اون چیزی که در ما وجود نداره و ما با دروغ علم میسازیم. اون چیزی که با ما تعلق نداره و وجود نداره در وجود ما. میفهمین؟ ما بعضن حالت رفتارمون نگاه کرده میستم. من عالم حیوان بسیار دوست میدارم. عالم حیوانات من دائما تماشا میکنم. عالم حیوانات، زندگی حیوانات را، پرینسیپ زندگی حیوانات را تماشا میکنم. حتی که ما مردم تاجیکستان جای خفگیش نیست، این جای اصلاح باید باشه.
و بالای این باید فکر باشه. این نه جای تحقیر است. دیسپلینی که حیوان داره در جنگل ما نداریم. ما یک ملتی به دیسپلین هستیم. وجود نداره در ما دیسپلین. میدونین؟ یعنی که یک نمیدونم برای ما هویت باشه، وطن باشه، عزیز چیزی باشه. ما چیزی عزیز نداریم. ما نه دین مقدس داریم، نه ما وطن مقدس داریم. باور کنین دوستای عزیزم، نه ما خون داریم که برای ما مقدس باشه. چیزی مقدس در ما وجود نداره. در ما فقط اینمی حاضر چخیل کار کنم، کیرا کیدت کنم، کیرا بدزدم، کیرا فن کنم، چخیل کنم ما بگیرم. پولا اینمی است. یعنی ما فردا را فکر نمیکردگی انسان است. میدونیم برای چی؟ برای که ما برای فردا چیزی مقدس نداریم. نیست برای ما. دینم شخصی است. هر یک انسان از خودش است. یعنی عمومی مقدسات دین برای انسان ها باشه، این چیز وجود نداره. اینم شخصی برای خودشون است. هر یک انسان دین دارم تنها برای خودشون شخصی است، برای دیگر کسا نیست. خیلی از حاجی میرزا سرکردگی دیگر عالم و دیگرات هم دینم همین احوال است. ولی بعضا حالت خیلی دوستا میگن که تو دین ده چی کار داری؟ دین نگو. نه که مجبور هستی باید بگوی. میفهمید؟ یعنی باید ایره بگوی. نگوی نمیشه و برای که ما مقدسات ما دین است. وقتی که ما اگر که همین مقدسات نداشته باشیم، از اون بدینی مون خوب است. این چیز از کجا است؟ این چیز از همون جایی که همون دین آمدگی از همون جا سر میشه و از عرب. این طرفش ده یک کسش زده است، این طرفش ده یک چیز است. یعنی که یگان پرینسپی دینی در اونجا وجود نداره. همون چخیل کنم پولا بگیرم. اینای مسلمان عذاب داست، اینای هم دینی ما هست، باید اینای مشکل نشه و اینای کار نکنه. نه این چیز نیست. بمبرگش نگیده بیا پول ابته حج، بیا پول ابته فلان، که پول ابته من نفت میفروشم، نمیدونم دومو میسازم، کیفو میسازم، میلیونو را تقسیم میکنیم بین خودمون. این چیزا وجود نداره. دیگر بگیم یک دیگر، یعنی که ما مقدسات نداریم. همین چیزا انسان اگر مقدس بدونه، برای همه بدونه مقدس. یعنی که هیچ وقت انسان همه دا بگیم یک کس دیگه دا ایرا روا نمیبینه. یک چیز همه وقت پدشکه نمیشه و دبرش میشه، باید پدشکه کنه. از بس که ما نداریم مقدس، значит ما نداریم پدشکه. این می چیز است. یا که ملت ما، ملت تاجیک میگیم، تاجیک بدن هم برای مردم تاجیک مقدس نیست. مقدسات نداره این چیز. یگان بگیم که بست اینمی چیز پرینسپی زندگی ما هست. نباید نمی نامی تاجیک بگیم در یک جا زیری پاشه و تای پاشه و نباید دختری تاجیک برا و نمیدونم بلا یک جای دیگه در اینای کارو را کنه. باید ما مردکم او را کردنش نامی تاجیک در داغ میرسونه. گفتگی گپ یعنی یک چیزی که هست که یک پرینسپ که نامی تاجیک در داغ میرسونه. مثال نه که خودشون با دسته خودشون دخترای تاجیک میبرن، در دیگر کسا خاطر نمی 4 تنگه پول میفروشن. یعنی این نشانه چی است؟ باقی مونده چشم میپوشن، دهن میپوشن. این نشانه چی است؟ این نشانه است که خیلی همین ملت تاجیک نام ملت برای این ملت مقدس نیست، عزیز نیست، ارزش نداره ارزش. یعنی دیسپلین پرینسپ ندارن، نیست. میفهمه؟ خب یعنی دین گفتیم نو وطن دا میویم، وطن هم برای کسی ارزش نداره. مادر هم برای کسی ارزش نداره. یک انسانی ده که مادر ارزش داره، مادر همه مادر تاجیکستان باید برای ارزش داشته باشه. یعنی همون مادر گفتنی کلمه خودش وجه پرینسپی خودش داشته باشه که مادر
набояд и таҳқир шава. яъне чӣ модари то чӣ модари дигар кас набояд модари тоҷикистонӣ таҳқир боша. яъне ин чиз аст. дохили якдигар до чата фалон кунем чайтра апайтра хӯаритра занитра гулакитра ин нишонаи ӯе аст ки барои ин миллати мо ягон чиз муқаддас нест ва ягон чиз арзиш надорад нест. яъне метавонанд ки якдигарро таҳқир кунанд, модар биган, оча биган, хола биган, апа биган, ама биган, чизефоро ҳам хеле таҳқир мекунанд. ва дар ҳолате ки дар ин ҳолат дида мешавад ки яъне ҳамин модар, хоҳар, апа, оча ҳамин чизҳо аслан бигем барои тоҷик ё барои тоҷикистонӣ арзиш надорад. номи модар, номи бигем духтар, зан, фарзанд арзиш надорад. мефаҳмед? мо надорем. ман наёфта истодам чизеро ки барои мардум бигӯм ки мардуми азиз, мардум, ин ҳамин муқаддасот аст. ӯ дар кӯча биромада оли гови гусалаш мурдагӣ вори баҳс мекунад тоҷикистон ба пеш. ин нишонаи ӯро надорад ки ӯ тоҷикистонро дӯст медорад ва тоҷикистон барои ӯ муқаддас аст, яъне арзиш дорад ва бигем ӯ барои поймол нашидани тоҷикистон дар тамоми кор тайёр бошад. нест. ҳамин чиз вуҷуд надорад. ё модари касеро рӯзи дроз бировардан намедонам, зани касеро, модари касеро дар интернет таҳқир кардан, тавҳин кардан ё дигар кор кардан барои ӯ инсонам яъне дида мешавад ки модар арзиш надорад. халос нест. мо чизи арзишӣ надорем. наме барои инсона як чизи арзиш мешавад ва бигем намо арзиш ҳамеқапа ба намо арзиш ватан месоза, давлат месоза, миллат месоза, ҳар чизе ки месоза як чизи арзиш дошта бошад дар ҳаёт. дар ҳаёти ҷавонои тоҷики мо чизи арзиш надорад. арзиш надорад. хади бигем ки ватан арзиш дошта боша агар ҳаминам арзиш надорад. нест. арзиши ватан нест. намеози любой тоҷикистони да бигӯ ки гражданствои Европаро метавонад паспорти Европа мегирӣ. агар ки нами отказ мекардаги инсониш бошад дар рӯи ма туфку ки бихеза бига ки не ман намегирам. имрӯз ҷанг шуда истодааст дар Россия. шароит як чиза исбот мекардаги чиз аст. да ҳамин чиз барои хусусан мардуми мо исбот мекардаги чиз аст. имрӯз ҷанг шуда истодааст дар уҷа. Россия ҳозир ягон бигем чӣ надора, гарантӣ надора фардош чӣ мешава айни ҳол. лекин мардуми тоҷикистон онамуҷа рафта гражданство гирифта истода. бе савол барои чӣ? тоҷикистон барои азиз бошад. тоҷикистон ба пеш биган, ватан муқаддас меган. барои чӣ гирифта? ман ба бисмилло мегӯм. бе ягон чиз. фақат агар мерафтам дута документаи тоҷикистон меовардам, гражданствои Россияро мегирифтам ки ман зиндагӣ кардагим дар уҷа. дута коғаз мегирифтам, меомадам гражданствои Россияро мекардан, медодам ки ҳамин хел инсоно буданд. ман мегӯм ки агар мусулмон бошӣ ба мусулмонит мегӯм ба бисмилло. инами зинда астам ҳозир. мара 10 бор гуфтагиян. дигар хеш таборои худам дигар бача ин зиндагиро бибин, бира бача биги биё коғаз айна мо худмон ҳичи накӣ, биёр паспорта мо худмон мекунем метем. ман гуфтам не бача ин паспорт тоҷикӣ ман ватан дорам. принсипи ватани ман ҳастӣ. ба бисмилло мегӯм дар Қазоқистон мара худи начальники унамун зиндагӣ мекардагим бачаҳои тоҷик ҳастанд, медонанд чӣ хел қатима бигем ки бачаҳои зур авторитетҳо дигар инсоно қатӣ шитхез доштем. Қазоқистон будаги бачаҳо медонанд тоҷико. ва худо гуфтан бача бира ай учёт бибирор, биги биё тамом. хита ай учёт бибирор ай Тоҷикистон. бира ам коғаз биги, хита ай қайд бибирор, биги биё мо паспорти қазоқит мекунем. яти нате
ягон чиннате 5 дирам расход накы ина то ози мерам бугу мо билетет мехарем туда туда обратно бра просто ай учет буброр биги биё мо туда намиҷа паспортат кунем қазоқӣ ки дар қазоқистон бо пул мемонӣ дар банкшот мекушоӣ чум чӣ коро мекунӣ то бра биё мо худмон ҳамаша мекунем фақат паспорти қазоқиро биги ман гуфтам не чӣ вай бародар ман ватан дорам ку инами ватани маст яъне принсипи ватандорӣ мабад имрӯз ман дар аврупо ҳамун шансеро дорам ки бурам дар паспорт биспорам ин аввалин чизе аст дуюмин чизе ки агар ман паспортда наспорам имрӯз пага я тағйироти тоҷикистон ягон чӣ шава эмомалӣ иваз шава рустам биёяд дигар кас биёяд не имеет значение аст статуси ман аннулировать мешава барое ки бигем ки власт иваз мешава яъне ин дигар имкон чӣ надорад бигем мара метавонам ки бигам ки ака хуш омадӣ ҳукумата диваз шидаги аст ни фарқуйтай рустам омад уҷада ятимов омад ӯ дальше тра мекиша намекиша ни чиз нест тра властат угроза дошт бале иваз шид властат бале аннулировать мешава ва баргардонда мара роӣ мекунад однозначно чи эмомалӣ аст чи ятим чи рустам чи барои ман ҳамаш бигем як хел угроза аст худтон медонед ин чиза ҳаматон медонед кадоми тами шароитда бошед приета мара 10 бор одамо мегӯянд е бача биспор биги мон беста зарарат намекунад ман мегӯм не ман ватан дорам ман замин дорам сарзамин аст уҷада новобаста номи тоҷикистон аст намедонам ҳиндустон аст уҷа номаш намедонам фарқ надорад ӯ ватани ман аст дар уҷа мефаҳмед яъне ӯ ватани ма ҳаст ман ҳозир ҳамун шансеро дорам фақат бланкаро пур мекунам коғаза пур мекунам хоҳиш мекунам барои он ки қасол ман официалӣ кор кардам зиндагӣ кардам ман возврат надорам шароит паспортҳои ман срокаш буд шидагӣ аст ман дигаи паспортҳои ман ягон бигем кор намекунад ягон ҷода ягон чиз ягон масъаларо ҳал намекунад паспорти ман ӯшам срокаш буд шидагӣ аст дохилишам заграншам ҳама буд шидагӣ аст ҳеҷ дига ҳеҷчи қадр надорад ман гӯё ки бигем ки навоздиқ ягон ҳуҷҷати фақат ҳуҷҷат чӣ ба ма даи қадар ҳамин сарзамин қадар муқаддас аст ки ман ҳалиш накардам ҳамин ҳуҷҷат ма бигем ман метавонистам қазоқӣ бигирам ман метавонистам русия бигирам мисли дигар инсоно ман метавонистам дигар бигирам ва имрӯз имконияти бигем ки ҳуҷҷати аврупо гирифтам ё чизе ки бигем барои ман муқаддас аст ё арзиш дорад ё ман принсип дорам ин ватан ман иваз намекунам замин ман иваз намекунам паспортша то имрӯз барои чӣ боша ин чиз шумо чӣ фикр мекунед мефаҳмед амира яъне ки агар ҳамин барои мардум ки арзиш надорад ватанаш хокаш сарзаминаш ӯ забон қатъи мегӯяд ман тоҷикам ман тоҷикистон ин забонӣ аст забонӣ ози любой ташта бигем ҳамун паспорта предлагат ки российскира ё ки намедонам қазоқира ё туркира ё аврупоира ман бешӯхӣ мегӯм бешӯхӣ ҳамаш мегира меравад то муседи ки дар балинса ховаснамӣ ҷониш имрӯз пага меброя рафтан ба россия барои ягон фоида надорад ё омадан дар аврупо ё амрико ягон фоида надорад омаданаш ҳеҷ чия иваз намекунад лекин амо охирон вариант чайку мегира паспорти дигар кишвар мерава агар имкон бошад ҳамин мардуми тоҷикистоне ки дар дохили тоҷикистон истодагӣ ҳастанд бовар кунен аз ноимкон надоштани имкон истодагӣ ҳастанд ҳар касе агар имкон биёва ки барои ӯра ин ё он давлат ё якҷо рафтан барои ӯ мондан ё намедонам дар оҷо зиндагӣ кардан имконият дода шава бигем ки меброя мерава наместа фақат аз ноилоҷӣ
дар нам ватан зиндагӣ дорад. На ин ки аз дӯстдорӣ, аз ноилоҷӣ. ҳамон гуфтам ку дар Америка қатъи Ветнам ҷанг карданда задагӣ ҳастанд бомбаҳо. имрӯз дар ҳамон ҳавзҳои бомба задагӣ ҷода ов ҷамъ шидагӣ ҳастанд, моҳипарварӣ доранд. Моҳипарвариш доранд дар ҷо. бибинем ки унао инсонҳоро мегӯянд наи ватан ё ки намедонам як чиз доранда дар ҳаёт, як принсипи ватан боша, принсипи миллат боша, як чиз доранд. кирм мехӯранд, кирм. бовар ки намераванд дар бигем ки баъзан ҳолатҳо аксар чабугу ки мерай дар ягон ҷо зиндагӣ кунем, мегӯянд не чӣ мекунам ма дар ҷо, ман дар ҳамҷа меистам. аммо ин чиза надорем. дамо нест. молодёжиш мерава амрико, да мехонад дигар чиз, бармегарданд, мераванд ватани худаш камаш мемонад. аммо аз мо мусфедомон тарк карда истода. мусафед ки имрӯз пага мембира рафта гражданин Россия шида истодааст. рафта намедонам дар дигар кишвар бигем шаҳрвандӣ гирифта истодааст. яъне ин миллат да ин нишонае аст ки ин миллат муқаддас чизе надорад ки бигем ки барои ин миллат принсип ва арзиш боша ки ба ҳеҷ чиз иваз накунад. ба ҳеҷ чиз иваз накунад. мефаҳмед? ба ягон чиз. лекин ҳамин чиз дар ҳамин мардуми мо нест. ман надидам. агар миллат муқаддас мебуд, духтарои миллата бурда бигем ки дар қичоқи дигаро ховонда пул кор намекарданд. 2 сум пул кор кунам. ё дар интернет даромада намедонам ин миллата якдигара бигем духтарора ҳақорат намекарданд. мефаҳмед? яъне ҳамин чизе аст ки ин миллат надора ягон чизи муқаддас. инам аз тарс аст. ӯ пешво ӯ чизатам, иам ҳурматам аз тарс аст, эҳтиромам аз тарс аст, ӯ дар пеш рақсиданам аз тарсу ноилоҷист. мефаҳмед? яъне мо намедонем чӣ ба мо ин миллата як ҳамин насла мо тарбия карда натонистем ки барои насл як чизи муқаддас бошад, як чизи арзиш арзанда бошад ки ҳамон чиза ба ягон чиз иваз накунанда. ба ягон чиз иваз накунад. мефаҳмед? яъне ҳамин хел бигем ки принсип надорем. принсип ки мо ба ягон чиз алиш накунем. фаҳмидем намир? вот барои чӣ мо инами аҳволда омадагӣ ҳастем. ман ҳамина наёфта истодам ва то имрӯзам ҳамин чизҳои мо дора идома медиҳад. имрӯзам хонаҳои мардума гирифтанд, заминҳои мардума гирифтанд. мефаҳмед? ҳуҷҷатҳоро қалбакӣ карданд. баъзе инсон мега майҷа ота бобо момам зиндагӣ кардагӣ аст, як каси дига документ карда замини ӯро гирифта истодааст. имрӯз миллат байни якдигариш арзиш надоранд. фақат замонаш аз зур, тамошо аз куршидагӣ аст. мефаҳмед? яъне ин чиз мо дар аврупо намебинем ки замини як кас документ карда гирифтагӣ аст ё ки судбозӣ барои замин доранд. нест ин чиз. дар дигар миллат нест ин чиз ки замини ира як суди дига документ кунад барои пул дига касабта ӯ судбозӣ кунанд бигарданд. нест ин чиз дар ягон кишвар. дар ягон кишвари атрофи мо ҳамин чиз вуҷуд надорад. фақат ин чиз дар Тоҷикистон вуҷуд дорад. фаҳмидем? бояд болои наи кор кунем. барои ман ӯ рӯз гуфтам ку мо замини калон будем. яъне ки замини калон да ама тоҷик зиндагӣ намекард. уҷа ҳар хел миллатҳо зиндагӣ мекарданд. чаро имрӯз ҳамо стремитса намекунанд ки як ҷо шавем? қатъи мо барои он ки набуд эҳтиром, набуд ҳурмат, набуд қадрдонӣ, набуд ҳақ, набуд ҳуқуқ, набуд поймолии ҳаққи инсонҳо буд. шояд ҳамин сабаб шидагӣ аст ки имрӯз
ҳамун хел аз имрӯз мисол Самарқанд Бухоро намехоҳад барбигарда Тоҷикистон мардуми мо қати қуш шава. имрӯз ӯ рафтаги дигарош намехоҳад қати мо қуш шава. мефаҳме намира имрӯз худи тоҷики мо аз худмон гирехта рафта истодааст. имрӯз бадахшонӣ намехоҳад. фардо лаққай мехеза мега ки нӯи нахрин зайбат кашидем ма қати шумо мега и бесару сомонӣ қати мега. рӯз дигар лулӣ мехеза меге баша мо дигар бай қари лулӣ шидем дигар ҳамихел мешава. рӯз дигарш қалиқ мехеза. яъне ин оҳиста оҳиста мешава. як рӯз мебини суғд мехеза. ин намиқа имкон пайдо шава барои суғд хестан ва худша дифоъ кардан дохилша тоза кардан аз ҳамон мардуми омадагӣ. бовар кунен суғд инами рӯз шурӯъ мекунад. суғд бовар кунен коркунӣ омадан усбеста хонданӣ омаданӣ намемонад дигар халқи дигар тарафа. мисли ки СССР да як одам ва як ҷо кор роҳӣ мекардан аз тарафи давлат хона медоданд муваққатӣ барои ӯ ва бигем ки хотири корш. яъне ки як инсон рафта аз як ҷо хона гирифта наметонист. барои харидани хона бояд аснод дошта бошӣ. яъне дариҷа зиндагӣ мекунӣ намедонам ягон чизе дори дариҷа. яъне барои харидани хона аввал мерафтӣ аз иҷозатнома мегирифтӣ ки ман аз ҳамиҷа хона бигирам. яъне то и дараҷа буд хусусан аз дигар минтақа ба дигар минтақа омадан. яъне то и дараҷа буд. имрӯз чӣ аст? имрӯз чӣ мондагӣ аст аз ҳамин чизҳо? ҳеҷ. фаҳмидем? мо имрӯз ҳуиш додагием дигар мо рафтем Россиярам ҳами аҳволат дохтемаш иҷам. имрӯз ман ҳамун ҳаворе ки дидам разбори тоҷико дар дохили Аврупо як дӯст буд ки гуфтам ки дӯсти азизам гуфт ки бале. гуфтам фаҳмидия ки чӣ ба ман наздик намешавам хати ҳами мардам. барои ки агар наздик шавӣ фардо инам хеле корода шоидат файродат мекунанд. там бидӣ там дида будӣ там гуфта будӣ тида гуфта буд тида нагуфта буд. гуфтам муҳим нест ки ту хати ино бошӣ ҷиноят кунӣ. муҳим аст ки худшон ҷиноят кунанд тура кажда мебаранд дар ҷинояташон. барои ҳамон гуфтам ҳамон дуртар будагам хуб аст. гуфтам ҳамин салом алейки дурӣ рава биё ҳамин чизҳо набуданаш барои ман хубтар аст. фаҳмидем бародарои азизам? ин ҳамин чиз аст. ояндаи чизҳоро мо бармегардонем. асосан чӣ ба мардуми қишлоқ масса бигем шаҳр рафтан амира ма бугум. мардуми қишлоқ мисол гирем заминҳо буд ва дар уҷа гов мол мекарданд гандум мекарданд бигем як источники ҳаёт доштанд. мутаассифона авлодои Раҳмонов вақти заминҳоро гирифтан ё ки намедонам раисо ё дигар инсонҳо шарт нест авлоди Раҳмонов боша сиёсат кор карда натонист ва бигем заминҳо ба хусусӣ табдил ёфт. чарогоҳо гум шид ва мардуме ки мол дорад дигар мол карда наметавонад. дар қишлоқ чӣ кор мекунад дигар? маҷбур шид ҷонша бикаша биёяд дар шаҳр квартира бишинад. нест дар қишлоқ мол кунам. дар қишлоқ инсон барои як принсип места ки уҷа 4-5 мол дора мега ин мол ама куҷо партофта мерам. як каме замин дора мега ин сол замина гандум накунам ё зиғер накунам кунҷид накунам чӣ мешава? ҷазир мешава мега. бояд бестам бикунам. яъне як чизе ҳаст ки ӯро дар як қишлоқ меқапа места як одамо. вақти ҳамин муқаддасот барои ӯ нест, ҳамин принсип ҳамин асос нест дар қишлоқ барои истодан. замин надора гандум куна, ҷо надора мол куна, мол надора ҷо надора ки бичарона. барои чарондан мол дар кор, мол карди чарондан ҷо дар кор. нест ин чизо барои мардум. барои ҳам масса мардум қишлоқҳоро мепартоянд, папкаша мегиранд, ягон зани гулакш дар уҷа мона мемона, намона агар бача кача дига ҳамаро мегиранд миянд шаҳр, як сол мардикорӣ меянд, 2 соли кор мекунанд, 3 сол уҷада каме адаптатсия кард, зани гулакша мегира меёра. барои ҳамон бигем ки мо менталитети шаҳрдориро вайрон кардем партофтем. фаҳмиди дӯстон? боқи худо нигаҳбонтон ҳаматона сарбаланд бошем. падруд то ба дурудҳои дигар фикр назартона зери комент бинависед.